Mai tangata lan me matefaya. Mai Salamō. Shantu. Salamō. Ai esi se lotu e amata mai sisi mea ai le Salamō e fi wa fa lotu. Ona fai atu leo pe teu ia te i lātou. I nā Salamō ia, ma ia taitasi ma papati seina o to uma i le suafo i Iesu Keriso. Mo le whaamangaloino anga sala. Ona maua le o to le mea fua i fua mai o le anganga pa ia lea. The Church of Jesus Christ is birthed and built on repentance and humility. O le Ekalesia Iesu Keriso e fanau mai matia ina i le Salamō ma le loto maulano. Are you hearing this, church? E whanongo mai Ekalesia. Mea mua mua na Salamō. This is the first thing to do, is to repent. Aso mua mua le anganga pa ia. The first day of the Pentecost, Mai tangata lan me matefaya. people were coming and asked what they Salamō. shall do. Salamō. You have to repent. Ai esi se lotu e amata mai sisi mea ai le Salamō e fi wa fa If lotu. there's any beginning of whatever church in the world, Amen. Fanau mai le upul na mafau wai le Ekalesia. Okay, number 1. Repentance is the key to receiving the Holy Spirit. o le Salamō o le ki le whapena o na mauai le ngang paia. Unless you deny yourself Se i wangana ua whawhiti o ia and joe, let Jesus lives in you, a whio mai li whatanga Iesu e whio mai ia you joe, cannot build a church. e le mawhaia ona e whawina se You Ekalesia. cannot be part of the E church. le mawhaifoi ona vea oe o se And vaenga o you le cannot Ekalesia be lea. part of the body of E le Christ. mawhaifoi ona vea oe o se vaenga o le tino Keriso. Repentance gives birth to O le Salamō, the whapena ona experience whanau mai of being ai, born again. manatu e whanau fawina ai. Yeah, e mali ale mea no mata ia mai e le ri ia kia fe auringe. This is what God gave me. O se fe au fa la fodeo. Fa warning. Na fa sa mori. It's a warning Laptainga. message. O le whiau o le It's a warning naptainga. message. Mai se apa o atu tau festuli solo au o flau mea mata ma mo I ila atole mea o. Especially when we Wa see the aulo worship atole dancers mea, running wa. to and fro. Koe ngā mea whunga le wai whādiwa ku resi ku. Kumpul pusa aisa wai wai whāpei resi ku. So wherever you're turning Ko mai siau ka mai ko into, rua. you have seen Au le everything is lei ia. impacted. Sa makua ua wai ku ke au le lei mai whapea. E And, wapea ngai re koi lo Yesu. to Se you. whawhika uri ala. Wa But this is kumpul the au loku. problem. Wa manguia mea uma. Now your church is being O blessed. whaitau whale. Everything is being blessed. E olo tu langal na. But when we come into this Angalo particular ya ke situation, upu ya ke oele upu leo Salamō. so without repentance, E re umia e ka akia I lalo. that church won't be long. Tawa, Jesus said, I will build my church. Yesu wale whetalai whai mai o au e whawina la o Ekalesia. O waro whara kilo po la e wingal kala Yesu. So I go and study what Jesus actually Ya, meant. ai sao But it's true. e build ta Yesu le langaro. Jesus will build its own church. E wala loke mea kako. But do not E langa loke do mea. anything E else kere to it. Salamō. Mea na whawhikau ni le kupu e whainga whaino. The mere reason of many problems that we're facing is because O of le kele o lima not le repentance. Salamō le whasanga mai. And the church is being Tango carried lima out with those kakanga o people kawhawha. Whai ai. O unchanged. kanga o kwai lo lima. Pere ma kwai Salamō ke lo lima. O ele ke whara velapi ke ngalun. E le iama whai mai. Wai ke longo fia le lima ngau keke au. You can easily tell the Le ami o trembling valea hand ai. Amende. reflected. Ai whalolongo le mea lenga kalngoi le uri ngale la. If you only listen Wa well kelea le me to ke alu what iai. Pastor shared to us in the morning. A ele lo inga la le upu le Salamō. So without knowing this word, repentance, E le umia e ka kia mai lalo. you won't be last long in this journey. Longa lua. When God exalts you, A ona si tia oe le tu. be wise. Ia e Don't matalia. let success get into your head. Aua nei au mai ale manuia na e oso i tutono lo uru. Angai a. O ka kola unga fo e aiangi upu e keu ua. O iska ngaka o oso le. Ka mau ai ngoi lo uru. O oso le poko I lo uru. That's a philosophy of many people who have been O successful in oso life. lo au le lei lo uru. O iska ngaka wale whaaloko mai a. Many people Ole, do not whaaloko listen. mai. So Nā tonight ua you have to mea listen lai very kukongo. carefully. O le mawhai enga e whaalongo lei le upu le atua. Se I whaikau le mea lea. O le Hosea e wha. Let's have a look at the book of Hosea, chapter 4. Ua whao matia lo nuu ina wale ai se poto.
Oi foi na e te atu le poto. O le mea leo te atu ai ia te oe. E le fai oe mo si taulanga ia te au. Wa e whaangalongalo le tūla whono lo watua. O au foi, o te whaangalongalo I lau fanau. Mai vela fai po surfitu va mori. Look at verse 17. O a pipi e wharai mai tupua. Na tu ai pea ia te ia. Okay. Alu fai singa study a Ephraim. Make sure you go and have study Ephraim about is a- Ephraim. It's a blessed child. O le tangata nei o se tangata ufa manu ina. His name means fruitful or multiply. Lona ingoa ia o le fua tele mai. Ia po le fa tele ina. I me for a camp Israel. When the Israelites are going to camp, Well, no fai no fo ngalo le liona o le povi o le tangata ya mare. Mala eto remember those three, the lion, the ox, and the O eagles. Ephraim mala maisi tribes to The tribe of Ephraim and the other three tribes of le Israel. kuon povi. So that's where the ox are coming in. Mangaya fa lo longo mai ke loinga kama fainga kala. So it's better listen O as I tribes mau share to mea you this. ia Israel. They are wealthy. Kama ia makua fa fainga fia le fa longo mai le tua. Ke le la ko mea fiu le kua fa ku ia. By Mai no speaking le to them, tua. Fa lo longo mai kala le. My Ephraim has joined to idols. Wa vanga le loto e wharaima Wa- I tupua. Mea ngai mau waikanga ka fo ie mau mea. Wa ke leo mea. Ai ke le iloa Salamō. Who has found If I wealth. roll le tua kala le. When God say Ephraim has joined to idols. Then Wa he, vanga atu le loto e wharaima then he said, I tupua. leave him alone. Ona whaapele o ia. Tu wai loa ia alu. A whai lo kala le kua whapenga, okay, koula, au I God Jesus. If God speaks like that, and then he said, leave him alone. Kei loinga lo lea, o sa ungil wham singo ngai palasi nungol So ngaka. judgment is automatically coming after. Hello church, whai akware kua, ai whai a. Mela lea ngā leinga whai kala le tua. Wa whano tangata I le se malamalama. That's why God says, my people are destroyed Lea, for the lack of knowledge. Luak wat ka mau ai nga. La kura poko o pong sahi nang vai le tua. Le fia mamalama I le tua mo ngala. Fai ngo fia nga faule Ekalesia. Pe amul muri ka ko ya Isu. Yeah, praise God. Mea mua mual na Salamō. This is the first thing to do is to repent. Aso mua mual le nga pa ia. The first day of the Pentecost, Mai tangata lan me matefaya. people were coming and asked what they Salamō. shall do. Salamō. You have to repent. Ai yesi se lotu e amata mai sisi mea ai le Salamō. If you have a If lot. there's any beginning of whatever church in the world, Amen.